Menteri Ketenak Transport ubak senyo bahalang dhar hakesengi pelai ulong bakasor karjela kan dan kuna ye gitu ki kali kamai ki baklem la ban siew ke khajna kali hakapor ke babiang. Ulong ru ban nakliang ketenat kaladep ban penjelan wat ye kapor kenang bagi kali kamai ki basyak ta hakeni ke klam kin yo ban siew ki khajna kali jangki. Katama nama baru ngelai lah di extend bagi kot Islam belum finder. Belum finder kata si pihak ru akan dong dari por covid. Tinggal bahaya kali pila tip ngelak pelku lagi lalu semi. Tapi mau mito ya kata apa keman sakman impak tip kan covid kan dunano no kalau mana STM kata apa maybe it's too early to comment on that. Handai hak beda bagi kot Islam finder si pihak finder. Ni extend baik kan boleh finder. Berpelingi tip ki klem nak kamai baru ia latih dulu biru ngiru ilos lang baru koi ia tangi semutu ibu komen ni klem enforce kano final harga beda bagi ni par midnight kot Islam klem lagi ya unu kuna sans nam kuno ni kena kata pertama pemisung ngelakut one kesken wave one sekat hard wave you never know maybe there is a time we'll discuss on that. So this is not the right time to discuss for the purpose. Ya kejingnya di guru jungi suatu kejingnya kada mai barok ni. Mbak tangi beli kali kamai. Barok kau mafiru sutom mir sutom tak ada belum tak. Government yo revenue so. Beli bari arok kami kamai so. Unong rep kami oleh belas so. Hakili barok kejingnya sudah. Tesipuri habis so far lang barok emang. Dan dia oh ya kejingnya jumpa ibak beli kat balak nak dia government min persang menpai. Min persang menipai. Dah kena gunting persang menipai.